tusimame. Abagira mpagarike protokole. Nahitaji nisimamishe protokole. Uno munsi bazirindire gatonyi. Leo itulie kidogo. Tusabe abapasiteri. Tusi wachungaji. Abarevera pastori. Mudufashe gushikana intumwa y'Imana Mose wa kabiri. Tusaidie kufikisha. Tubarikaze mw'izina rya Yesu. Tunawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Makofi mengi kwa Bwana. Makofi mengi kwa Bwana. Amashimesh kuri iyo mana. Amashimesh kuri iyo mana yawe. Bwira mugenzi wawe uko biri kose tuzobona Imana. Ambia mwenzako jinsi ilivyo tutamwona Mungu. Kurusha bato kurusha. Wakikuchosha wasikuchoshe. Uzobona Imana. Utaona Mungu. Uzobona Imana. Utaona Mungu. Ibyari byarakwikurikije teni. Sigara. Ari kurinjira muri demiri bene. Arakubonye Mana. Iyo Mana yacu. Huyo Mungu wetu. Twaramubona. Tumemwona. Twaramubona. Tumemwona. Tugiye kumubona ukundi muri 2024. Tunaenda mwana mara nyingine ndani ya mwaka 2024. Una Mose. Siku ya leo. Hari ibintu bibiri tuza gusenga. Kuna mambo mawili tutaomba. Muri 2024. Hivi ndani ya mwaka 2024. Bitegerezwa kumukurikira mu izina rya Yesu. Itapaswa kufuata kwa jina la Yesu. Yesu nashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndabaramukije cyane ndabagumbira. Anawasalimu sana akiwakumbatia. Mungu atagakiza k'Imana kabane nawe. Akisema upendo wa Mungu wa pamoja nami. Urashobora kuba mu nzu y'Imana. Unaweza kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. Urashobora kugira igaradi yariyo yose mu nzu y'Imana. Unaweza kuwa na cheo tofauti ndani ya nyumba ya Mungu. Ariko atagakiza kakuru. Ila bila una wokovu ndani mwako. Ibyo nabyo. Iyo nayo. Bisa gutunga amafaranga utari umudandaza. Inafanana kuwa na pesa bila uchuzi. Iyo utunze amafaranga utari umudandaza. Ukiwa na pesa bila kuwa mchuzi. Ayarahomba. Iyo inahomba. Ariko iyo utunze amahera uri umudandaza. Ila ukiwa na pesa na uko mchuzi. Biguma vyunguka. Unabaki unafaidika. Uri mu nzu y'Imana rero. Ndani ya nyumba ya Mungu sasa. Ukitwa pasitori. Unaitwa pastor. Ariko
bakuraba mu mwemo ntibagusange, ila wakikutizama ndani ya kiroho hawakukutieko. baraba mu mufuko bagasanga waratobotse, Wakitizama mfukoni wanakuta umetoboka. ibyo bintu birababaza. Hiyo mambo inasikitisha. Mutegerezwa kubisiga muri 2020. Unapaswa kuiacha ndani ya mwaka 2023. Abakozi b'Imana, Watumishi wa Mungu, uno munsi siku ya leo nugusengera ubutunzi, ni kuombea utajiri twongere dusengere no kugira impwemu. na tuombe kuwa na roho. Iyo ugize mpwemu yera, Ukiwa na Roho Mtakatifu ukabura amafaranga, unakosa pesa, mpwemu yera aragenda. Roho Mtakatifu anaenda. Urasenga ibimuga bigahaguruka, Unaomba vilema vinasimama, ariko guhaguruka kw'ikimuga siko nta muceri uvamo. ila kusimama kwa kilema hapatoki yako. Urasenga bapfuye bakazuka, Unaomba aliyekufa anafufuka, ariko niyazuka ntuza kumubaga. ila akifufuka utamchinja. Urasengera abagwaye ingwara amadayimoni agiye, Unaombea wagonjwa, mapepo inakimbia, ariko amadayimoni ntuza kuyateka. ila mapepo hautayapika. Biraryoshe Iko raha iyo umukozi w'Imana akora umurimo wayo, mtumishi wa Mungu akifanya kazi ya Mungu, hanyuma akagenda gukora akazi k'umubiri, kisha naenda kufanya kazi ya mwili. ikintu kiriko kirapomora amashengero, Kitu kinasambua makanisa mukwiyita abakozi b'Imana batagira akazi ni bakora. kujiita watumishi wa Mungu na hawana kazi Muri wenyewe. 2024 Ndani ya mwaka 2024 abanayoti wanayoti dutegerezwa kuba abamiliyarderi, tunapaswa kuwa watu wenye pesa, dutegerezwa kuba abantu batunze mu buryo bw'imana, tunapaswa kuwa watu watajiri ndani ya kiroho hanyuma tube n'abantu batunze mu buryo bw'umubiri. na tuwe watajiri ndani ya kimwili. Iyo ndiko ndabona umuntu atagira akazi avuga ngo akorera Imana birananiye. Akiona mwenye hana kazi anasema anatumikia Mungu, inamshangaza. Urakorera Imana mu buryo bw'imwemu, Unaweza tumikia Mungu ndani ya kiroho, ariko utashija mu buryo bw'umubiri, ila ukifika nyumbani unaingia ndani ya kimwili. tangura kwidodomba ngo naka ntiyaje kundara, Unaanza kujilaumu eti fulani hakuja ngo nitizama, naka naco yamfashije. fulani hakunisaidia. Abo bantu dusengana nta rukundo Hao bagira. watu tunaomba nao hawana upendo. Dutegerezwa guhaguruka Tunapaswa kusimama muri 2024, ndani ya mwaka wa mukura 2020. amaboko mu mpuzu, Saweni mikono ndani ya nguo, dukora akazi, tufanye kazi, hanyuma dutunge mu buryo bw'umubiri, kisha tutajirike ndani ya kimwili. mu buryo bw'imwemu ho muri abatunzi mu izina rya Yesu. Ndani ya kiroho sisi wote tuko watajiri kwa jina la Yesu. Ibyo bintu bibiri Hiyo mambo mawili biragendana, inatembea pamoja, kandi iyo kimwe kihavuye tena moja ikitoka ikindi kigira intege nke. na ingine inakuwa na udhaifu. Bwira mugenza wati wiruka ku banayoti agiye kurwara imibembe. Ambia mwenzako anayekimbia kwa wana wanayoti anaenda patwa na ukoma. Uwiruka ku banayoti Anayekimbia kwa wanayoti agiye gusigara muri ya nyanja itukura, anaenda basi mwa ile bahari ya kuko mu banayoti kwa sababu wanayoti turafise Imana. tuko na Mungu. Abantu bose badapfa kubona, Watu wote hawezi wakaona. dufise Imana ikora, Tuna Mungu anayetenda, dufise Imana ikora. tuna Mungu anayetenda. Hari ijambo rirambwira ngo Neno linamwambia umusoma yizigira wese atakaye mwamini yote ntazopfa rumwe. hata kufa vibaya. Urafise Imana, turafise Imana yami kumwe natwe. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yami kumwe natwe. Imana yote arafise Imana, turabe ijambo ry'Imana, Tutizame neno la Mungu, ariko bwire mugenzi wawe ila umwambie mwenzako ayo marira ufise hiyo machozi unayo nuko wakinishije ivy'Imana. ni kwa sababu umechezesha mambo ya Mungu. Wakinishije ivy'Imana, Umechezesha mambo ya Mungu, ukinisha n'abakozi b'Imana. ukachezesha pia na watumishi wa Hari Mungu. ibintu duha agaciro, Kuna mambo usiyopatia
tunapatia thamani mu nzu y'Imana. ndani ya nyumba ya Mungu. Duha agaciro ibintu bibiri. Tunapatia thamani mambo mawili. Nivyo tugiye kugenderamo muri 2024. Ndio tunaenda kutembeleamo ndani ya mwaka wa 2024. Mu nzu y'Imana. Ndani ya nyumba ya Mungu. Uze wubaha abakozi b'Imana. Uheshimu watumishi wa Mungu. Igihe utazokubaha abakozi b'Imana, usipoheshimu watumishi wa Mungu, uzogwara imibembe. utapatwa na ugonjwa wa Iyo ukoma. mibembe irashobora kuba inzara. Hiyo ukoma inaweza kuwa Iyo ukoma wa mibembe njaa. irashobora kuba umuntu agenda gusa. Ukoma unaweza kuwa kwa mtu mwenye Iyo njaa. mibembe Hiyo ukoma uko izoza nakonze, sisi utakuja utajua. ariko uno munsi Ile siku ya leo, ntabwo bwari ubukene ndemanwa, hiyo sio maskini umeumbiwa nao, nivyo wikwegeye. ni yeye nimejikogotea. Tubishire rero muri 2023, Tuyayache sasa ndani ya mwaka wa twinjire muri 2025. 2024. Tuingia ndani ya mwaka wa Turi abantu 2025. bubaha Imana, Tuko watu wenye kuheshimu Mungu tukubaha n'ingoro y'Imana n'ibikorwa vyiwe. na tunaheshimu na nyumba ya Mungu na kazi za Mungu. Guharura Kuhesabu 12 sura yake ya 12 gushika 11. anzia mstari wa kwanza hadi 11. Ni mirongo myinshi cyane Ni mistari mingi sana. kandi tugenda buke buke. Tena tutaenda pole pole. Guharura 12 ku murongo wa mbere aravuga ngo ingano y'amajambo Miriyamu na Aroni Bagirira Mose ishari. Nakubwiye umurongo wa mbere. umurongo wa mbere Miriyamu na Aroni banegura Mose kuko umunyetiyopiyakazi yabiriye, kuko umunyetiyopiyakazi yari yaramwibariye koko. Baravuga bati, mbega Uhoraho uvugisha Mose gusa, tweho mutuvugisha. Uhoraho arabyumva, kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo mu isi. Ako kanya Uhoraho abarira Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimurenguke uko muri batatu muze kw'ihema ry'ibonaniro. Nuko bararenguka uko ari batatu. Uhoraho amanuka ari muri ya nkingi y'igishu, ahagarara mu muryango w'iryo hema, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababarira ati, nimwumva amajambo yanje asangwa muri mwebwe, hari uvugisha jewe Uhoraho nzomwimenyeshereza mwiyerekwa, mvuganire nawe mu nzozi. Ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, yabohoka mu rugo rwanje hose. Uyo we twama twivuganira mu kanwa n'akandi, toboye ntafinze, kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. None rero niki catumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Maze uburake bw'Uhoraho buramuziriringira, arivumbura. Ca gishu kiva hejuru y'ihema kiragenda. Miriyamu aca aseswa imibembe yera nka sheregi. Aroni amukubisweko amaso asanga yasheshweko imibembe. Aroni abarira Mose ati, ndakwinginze mwami wanje, ntundohote ico caha, kuko twagize ubufu tugakora icaha. Ndakwinginze. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hiyo ni neno la Mungu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hiyo ni neno la Mungu. Miriyamu na Aroni
batangura kubona Mose, wakaanza kumwona Mose, batangura kumucira imanza, wakaanza mkatia hukumu, batangura kuvuga ngo wovugishwa n'Imana gute, wakaanza kusema eti wewe unaongea na Mungu, batangura kuvuga ngo natwe tuvugishwa n'Imana, eti na sisi tutabiri, batangura wakaanza gushaka kugenda nk'uko Mose agenda, kutaka kutembea kama jinsi Mose anatembea. Imana irimanukira, Mungu akashuka peke yake, irabahamagaza, akawaita, ibyo murimo n'ibiki, akamwambia hiyo mkwemo nini? ati umwana wanje Mose, eti mwanangu Mose, mu rugo hose arishikirayo, nyumba pote anajifikia, muri byose hose aragerayo, mu mambo yote anafika. ariko mwebwe Ila nyie tuvugana namwe mu nzozi, tunaongea na nyinyi ndani ya ndoto. uko ngeneye kubabwira ndababwira, Jinsi nataka kuambia nawaambia. hari amavuta atavogerwa, Kuna mafuta yenye sio ya hari kupandia. abantu bari mu byago kuko bavogereye amavuta, Kuna watu wenye wako ndani ya shida kwa sababu wameingia mu mu mashengero menshi mu makanisa mengi. ubona umuntu Unaona mtu utazi uko yahamagawe, mwenye hujui jinsi ameitwa, ugatangura kumucira imanza, unaanza mkatia hukumu. ntuzi amavuta afise, Haujui mafuta anayo. wiyubare, Jazari utunga urutoki ubonye, kushota kidole yule unaona uko yahamagawe navyo uzi, jinsi ameitwa ujui. none uno munsi Sasa kwa siku ya leo abantu baramaze gupfa, watu wamesha kufa, babona abapasitori bakabasuzugura, wanaona mapasta wanawadharau kubera hariho abapasitori barya ingurube, kwa sababu pako mapasta wenye kula hari nguruwe. abapasitori barya ingurube, Kuna mapasta wenye kula nguruwe ariko hariho n'abandi bahamagawe n'Imana, na pako wengine wameitwa na Mungu. hari abapasitori b'ibisuma, Kuna mapasta wenye wanaiba, ariko hari abandi b'abana b'Imana. ila kuna wengine wana wa Mungu. Wowe rero Wewe sasa uze wiyubare, ujiazari, ntusanga utunze urutoki Mose, usikuta umeshota kidole Musa, kuko muri abo babiri kwa sababu mwao wawili ntushobora kumenya uwahamagawe n'utahamagawe, hauwezi jua anayeitwa na mwenye hakuitwa, ariko utahamagawe ila mwenye hakuitwa uzomumenya nimwamarana iminsi. utamjua mkimaliza naye masiku. Iyo umaranye iminsi n'umuntu Ukimaliza masiku uko pamoja na Mungu, umenya n'ingeso ziwe, unajua na tabia zake. iyo umaranye iminsi n'umuntu Ukimaliza masiku na mtu, umenya ibyo akunda n'ibyo yanga, unajua yale anapenda na yenye anachukia. ariko nimba ushaka gutera imbere mu vy'Imana, Ila kama unahitaji kupiga hatua mambo ya Mungu, wubaha abagutanguriye, unaheshimu wale wenye kukuanzia. nimba ndi Mose wa kabiri uno munsi, Kama yeye ni Musa wa pili kwa siku nuko ile, nubaha Mose wa ni mbere, kwa sababu anamheshimu Musa wa kwanza. ntushobora kugendera mu mavuta y'intumwa Hawezi tembelea ndani ya mafuta ya mtume kandi utubasha intumwa, usipoheshimu mtume. ariko niwubaha pasitori Ila ukiheshimu pasta, amavuta y'uzoyagiriramo, mafuta yake utayatembelea. niwubaha ujya muririmba Ukimheshimu mwimbaji, ayo mavuta y'urayagiriramo, mafuta yake utayatembelea. niwubaha ujya mu journaliste Ukiheshimu na mjurnalisti, ejo nawe uzoba uri kuri kamera, na wewe kesho utakuwa kwa kamera. niwubaha umumezisiye ngaha Ukiheshimu mpiga vinanda, nawe ejo uzoba uri kuri ibi bitari, na wewe kesho utakuwa unapiga ariko vinanda. niwasuzugura uwahamagawe Ila ukimdharau yule anayeitwa na Mungu, ibirato biraguherana, viatu vitakuishia, ingorane ziraduka mu rugo iwawe, shida zitakuya mu nyumba yako, ingorane ziraduka mu bawe, shida zitakuya mu watu wako. niwazuhangara abanayoti, Ukikuwa unaenda kupigana na wanayoti, ugiye gutembanwa n'umuvo, unaenda kubebewa na maji. abana b'Imana nibavogera, Wana wa Mungu hawaonewi. mubone niwamubona Ukimwona genda bukebuke, tembea naye polepole, reka gushoka uca urubanza acha kukata hukumu. ngo Wiliyamu na Aroni Miriamu na Aroni bacira urubanza umwana Mose, wakakatia hukumu Musa. Imana iravuga ati Mose ndagukunda, Mungu akasema Musa nakupenda, nk'uko Imana ikunda jewe uno munsi. kama jinsi Mungu anampenda yeye kwa siku ya leo. Imana irankunda cyane, Mungu anampenda sana. niwagendera mu mavuta yanje Ukitembelea ndani ya mafuta yake, nawe Imana izogukunda utangara, na wewe Mungu atakupenda mpaka ushangae. ariko niwaza Ila ukija numva icubahiro au mpe heshima, nico ufise kizoca kigenda. na ile unayo itaenda. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe.
tuko pamoja. turi kumwe. Bwana muko mbali. Ko mbona muri kure? Muriko muribuka abakozi b'Imana mwasebeje. Muko mnakumbuka watumishi wa Mungu mmepiganisha. Muriko mwibuka amashengero mwasambuye. Mnakumbuka makanisa mmesambua. Muriko mwibuka amakorale mwaciyemwe ibipande. Mnakumbuka makundi ya waimbaji mmekatemo marapili. No musi wihane. Siku ya leo utengeneze. Hari ibintu biriko biragukurikira. Kuna mambo inakufuata. Hari ibintu wakoreye mu nzu y'Imana. Kuna mambo umetendea ndani ya nyumba ya Mungu. Biriko biragukurikira. Iko inakufuata. Biriko birakuzibirira umugisha. Iko inaziwia baraka. Ariko nagomba ndagutangariza. Ila nataka nikutangazie. Haracyara amahirwe no munsi. Pangali nehema kwa siku ya leo. Kugira ibyo byose bikuva inyuma. Kusudi yoyote itoke nyuma yako. No munsi twahuye n'umuntu. Siku ya leo nakutana na mtu. Muhura n'umuntu yigira ngo n'umukozi w'Imana. Akakutana na mtu anajiita eti ni mtumishi wa Mungu. Uwo muntu nawe. Huyo mtu naye. Yataye umugabo n'abana bane. Ametupa mmewe na watoto 4. Ubundi nawe ati umugore n'umwana. Wengine akatupa mke na mtoto. Ubu rero ngo nibo barongoye ishengero. Eti hao ndio wanaongoza kanisa. Umwe ngo ni mama w'icyumba. Umoja eti ni mama wa chumba. Ubundi nawe ngo ni umukuru w'abaririmbyi. Wengine naye eti ni mkuu wa korali. Nababwiye ngo Anawaambia eti ukeneye gukina. kama unataka kucheza, uzoze gukinira iwanyu. uchezeye kwenu. Uzoze gukina na bene wanyu. Ucheze na ndugu zako. Ariko ntuzukine n'Imana. Ila usicheze na Mungu. Ntuzukine n'Imana. Usicheze na Mungu. Dawidi yaracumura. Daudi alikuwa kitenda dhambi. Amaze kubimenya. Akishachua tu. Yitanamurira kw'impuzu. Alikuwa anajichania kwa mavazi. Imyambaro y'ubwami akayita. Mavazi ya kifalme anatupa. Akambara amagunira. Anavaa majunia. Akisiga umunyota. Anajipaka majunia. Akikumbagazima imbere y'Imana. Anajivuruga mbele ya Mungu. Ati Mana mbabarira. Anasema Mungu nisamehe. Ono munsi. Sasa siku ya leo Barabiraramanga. wanajitembelea tu hivyo hivyo. Kuja ngako nta ngorane. Kuja hapa hakuna shida. Guhagarara kuri mikrofone nta ngorane. Kusimama ndani ya mikrofoni hakuna shida. Kuza ngango likuvuga ubutumwa nta ngorane. Kuja hapa tu kunahubiri hakuna shida. Umuntu atanga icyo afise. Mtu anatoa yale anayo. Umuntu atanga icyo afise. Mtu anatoa kile anacho. Nagomba n'abatangarizi banayote. Anataka tutangazie wanayote. Harageze n'igihe Panafika muda umuntu atagira akazi. Mtu mwenye hana kazi watazoja mu bakozi b'Imana banayote. huyo hata ingia ndani ya watumishi wa Mungu wanayote. Kuko ni watu utagira kazi. Kwa sababu ikija bila kazi bikakunanira no kurondera kazi. na inakushinda hata kutafuta kazi. Ezi uzokwibaza ngo muri vya biseke hari mwangara. Kesho utaanza kuchunguza ndani ya vitunga kuna ngapi? Muri vya biseke bigenda gute? Ndani ya vitunga mambo inaendekaje? Muri ibi biseke. Hapa mai vitunga. Ntabwo habayo amafaranga. Hapa kuwemo pesa. Ariko habayo ibikorwa n'umugisha. Ila panakuwemo kazi na baraka. Uno munsi cisha abantu. Chenye kinaoa watu kwa siku ya leo. Wumva umuntu ngo abaye pastor. Unasikia mtu wetu ni pastor. Akachaza tonda na gatebe ku rushengero. Anafika na kuya na kiti kanisani. Wali karasengera abantu. Eti iko naombea watu. Ngozana ibishimo n'ibya 10. Eti leta shukurani na sehemu ya 10. Ubuzima bwiwe bukaba ari ubwo kurya z'abagwayi. Maisha yake yanakuwa ni kula chakula cha wagonjwa. Muri nayote. Ndani ya nayote. Igihe cyo gusengera umuntu ngo migishire. Muda wa kuombea mtu cyo cyararangiye. Iyo imeisha. Tuzosengera abagwayi. Tutaombea wagonjwa. Tubahe n'amata bagende banywe. Tuwape na maziwa waende wakunywe. Tuzosengera abagwayi. Tutaombea wagonjwa. Tubambike. Tuwavike. Ibyo bintu byo gusengera umuntu agwaye. Iyo mambo ya kuombea mgonjwa. Ngo mpamata. Eti nipe maziwa. Wewe urakomeye. Wewe uko mzima. Uri kusega ikimuga. Unaomba kilema. Wewe mweme bayarapfuye. Wewe roho inakuwa imekufa. Nabwo bugihagaze mu rutonde rw'Imana. Hakuna simama tena ndani ya roho za Mungu. Mwari bagiye Imana ivuga. Mmesahau yale Mungu anasema.
anasema twebwe abakozi b'Imana sisi watumishi wa Mungu dutegerezwa kuba abamiliyarderi, tunapaswa kuwa miliarderi, dutegerezwa kuba abantu bafitiye akamaro igihugu, tunapaswa kuwa wenye wako na faida kwa nchi, dutegerezwa kuba abantu bubahwa, tunapaswa kuwa watu wenye kuheshimiwa, abazoduhangara nabo, wenye watatufuatilia nao. ikimenyetso kizokwereka ko uri umukozi w'Imana. Alama itakuonyesha kama uko mtumishi wa Mungu. Uguhangaye umunayote azorara atasha avuye mu kazi. Kukimbiza atatoka mkazi naye. Uguhangaye umunayote, yule mwenye atakufuatilia uko mnayoti, wemegwa n'Imana na wanakubaliwa na Mungu, inzara izobiteye mu rugo rwe, njaa itakuwa imeingia ndani ya nyumba yake. Uguhangaye yule mwenye atakufuatilia, impuzu zobasigaye zose ziribwe n'inyenzi asigara agenda gusa, mavazi zake zote zitakuliwa na vidudu. Nta muntu ahangara uwasizwa amavuta, hakuna mtu anayezikimbia na mtu amepakaliwa mafuta wamwururuka amahoro eti amshuke kwa amani. Ntibikunda, haiwezekani. Reka rero uno munsi, acha sasa kwa siku ya leo uhagarare mu by'Imana neza, tusimame mambo ya Mungu vizuri, ubibemwo neza, uyaishi hapo vizuri, hanyuma urabe ugutabarwa n'Imana ko kutagushikako, kisha utizame kwamba kukombolewa na Mungu haitakufikia huko. Abaririmbyi bavuze, waimbaji wamesema ngo baraza kugira bababone, eti wanakuja kusudi wawaone, baraza kugira babone ingene bambaye, wanakuja kusudi waone jinsi wamevaa. Igihe cyo kugendera muri ibyo kirarangiye, muda wa kutembelea kwa hiyo mambo imeisha. Shakuze ukitaka uje wambaye impuzu yatabutse, umevaa nguo ya kuchanika, ariko ubwira Imana, ila waambie Mungu, Imana ndakeneye kwambikwa nawe, Mungu nataka kuvikwa na wewe, Imana ndakeneye kugenda uko ushaka, Mungu nataka kutembea jinsi unataka. Abadandaza mushira amaboko hejuru turara, wachuuzi pandisheni mikono tuone, abakozi ba leta mushira amaboko hejuru turara, watumishi wa leta wapandishe mikono juu tuone, abatagira icyo bakora bashira ukuboko hejuru, wenye hawana chenye wanatumika wapandishe mikono juu. hariho abantu rero bameze nk'umuhungarema, kuna watu sasa wanakuwa kama vikopo. Agahungarema popo gafise amenyo nk'imbeba, inakuwa na meno kama panya, ariko kakagira amababa nk'inyoni, ile inakuwa na mabawa kama ndege. iyo kagiye mu nyoni, ikiingia ndani ya ndege, zirakabwira ati twebwe nta mababa tugira, nta menyo tugira. Ndege zinaambia popo eti sisi hatuna meno, ntugende, ruka wende. kagiye mu nyoni, kakienda ndani ya ndege, zirakirukana, zinakakimbiza. kagiye mu mbeba, kakiingia ndani ya panya, ati twe nta mababa tugira, panya zinasema sisi hatuna mabawa. none n'ubu hariho umuntu mu nzu y'Imana, na hivi sasa kwako mtu ndani ya nyumba ya Mungu, ugaturadandaza, wakisema wanachuuza, ntashire hejuru, hapandishi mkono, ntacyo ukora, hauna kazi yoyote, navyo ntavyemera, na hiyo haitiki. Imana izogutabara gute? Mungu atakukomboa aje? utegerezwa kubanza kwemanga icuri, unapaswa kukubali ile unayo. umaze kwemanga icuri, ukishajisifia ile unayo, ubabazwa n'icyo ushaka kuba, unasikitishwa na yale unahitaji kuwa. nimba uno munsi turiko dutera intambwe, kama siku ya leo tunapiga hatua, hari icyo dushaka kuba, kuna yale tunahitaji kuwa, hari icyo dushaka gushikako, kuna yale tunahitaji kufikia. na uno munsi ushaka gushikako, na wewe siku ya leo unahitaji kufika kule, na kuzogira icyo usitseko, hautapata yale utafikia huko utarahagarara mu wemye, bila kusimama mzuri. abantu bahora ari abanyabyaha cyane, watu wenye walikuwa wenye kutenda dhambi sana. unavuga ati jewe nari umunyabyaha kabisa, mtu mwenye anasema kweli mimi nilikuwa mtenda dhambi, ati jewe satana mbonye yaranezeye, eti mimi shetani akiniona alikuwa akifurahi. rega hariho n'abantu bibeshera atari abanyabyaha, kuna hata watu wanajidanganyishia na wasiokuwa bagiye mu banyabyaha bo birukana, wakiingia ndani ya watenda dhambi wanaweza wakawafukuza, bakavuga ati mwebwe ntimuri abanyabyaha, wanasema nyinyi hamkuwa watenda dhambi. ubwo bagiye no mu bagororotse, ila wakienda mu watakatifu nabo bo birukana, nao wanawakimbiza, kuko two bakora bo bona utuntu duto duto, kwa sababu ya leo wanatenda ni mambo madogo tu.
umuntu yari umunyabyaha yiyemera ashira ukuboko hejuru. Mtu alikuwa mtenda dhambi kabisa, anajisikia apandishe mkono juu. Abandi bagenda buke hajya Wengine wanaenda pole pole, wao jijuu, hajya bimwe yizi wao jijuu kabisa. Imani waheza ngira musirize hasi. Mungu awabariki, mshushe mikono. Iyo mbonye ataba genero bariho kwa Satani, Akiona kama pakukuwa general kwa shetani, nshambona ko atanaho turiko turaja. anafika naona kwamba hakuna kwenye tuko tunaenda. Kuko nta minyago tuba turiko turaronka. Kwa sababu hakuna yale tunyamnyanganya. Dukenera gukura bariya basoda bo kwa Shetani. Tunataka kutoa wale waserikali wa shetani. Tubazane. Tuwalete. Baba basoda b'Imana. Wao waserikali wa Mungu. Tutegezwa kurondera babanyabyaha. Tunapaswa kutafuta wale watenda dhambi. Kubera bo bamenyereye gukora ibyaha. Kwa sababu wamezoea kutenda dhambi. Nibagera no mu nzu y'Imana. Wakifika hata ndani ya nyumba ya Mungu, gukora ibikorwa bizonyaruka. kutenda kazi itakuwa rahisi. Nomba ko bamenyereye no gukora ibyaha. Tunasikia kama wamezoea kutenda No dhambi. kwa Shetani bakora. Hata kwa shetani walikuwa wakitumika. No mu nzu y'Imana baca Na bakora. ndani ya nyumba ya Mungu wanapaswa kutumika. Ariko iyo uhamagaye umuntu, Ila ukiita mtu, kwa Shetani yarazinze ibikokora. kwa shetani alikuwa akifunga mikono. No mu nzu y'Imana nuko nyine. Na ndani ya nyumba ya Mungu ni hivyo hivyo. Nimba mubona no munsi jewe Kama mnamuona kwa siku ya leo, yeye ndi umukozi w'Imana bushize. ni mtumishi wa Mungu wa kweli. No kwa Shetani nari umukozi wa Shetani bushize. Na kwa shetani alikuwa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa shetani kwa kweli. Kwa Shetani Kwa shetani amboni akimuona yarambwira ati ndaguhiki. alikuwa anasema nikupe nini? Ati wampimbaye Eti Mose. menifurahisha Musa. Kwa Shetani Kwa shetani nimba tacho wari umaze. kama kukuwa na kitu chochote pale cha faida, No mu nzu y'Imana ntaco uzoma. na ndani ya nyumba ya Mungu hatakuwa na faida tena. Ndakenerera abantu no munsi bakenera kwihana canke babiri bati. Anahitaji sasa, watu wanahitaji kutengeneza kwa siku ya leo. Uno munsi tuvuye kubatiza. Siku ya leo wanatoka kubatiza, Ariko ibyaho uno munsi barabiraramanga. ile dhambi kwa siku ya leo watazika nazo. Ndakeneye abantu bihana by'ukuri Anahitaji watu wenye kutengeneza kwa kweli, kugira bajye kumugisha w'Imana. kusudi wakule kwa baraka za Mungu. Ushobora kuzojya mugisha w'Imana Hawezi kula baraka za Mungu ugitambikije. ungana na panua miguu. Ukeneye kuja kwa Shetani banza ugende. Kama unahitaji kwenda kwa shetani, nenda kwanza. Umuntu akubwira ngo umukozi w'Imana, Mtu akikwambia ati mtumishi wa Mungu, umubwira ati jewe ndi umukozi wa Shetani, umwambia mimi ni mtumishi wa shetani, ivyo navyo ndimo. hiyo mambo siko hemu. Hanyuma niwaheba, Kisha ukiacha, nta ukorera abami babiri. hakuna anayetumikia wafalme wawili. Ukorera Imana nimba ukorera Imana. Kama unatumikia Mungu, tumikia Mungu. Byase genda ukorere Shetani. Ikikataa hapo, nenda utumikie Natwe shetani. twaramukoreye, Nayo pia wamemtumikia, twarabonye impembo yiwe. wameona mshahara wake. Yeye warayibonye. Ahembaze. Anapana mshahara wa bure. Shetani Shetani ahemba ubusa. analipa zero. Ngendera rero umuntu akeneye kwihana n'umuntu. Anahitaji sasa yule mwenye anatamani kutengeneza. Iyo tuvuze umuntu akeneye kwihana, Akisema mwenye anatamani kutengeneza, hariho ushobora no kuba wihenda ngo uri umukozi w'Imana, pako sana waweza kuwa unajidanganya tu wewe ni mtumishi wa Mungu. ariko Imana ikubonye Ila Mungu akikuona agasesema. anasikia kichefuchefu. Uno munsi ntabwo uhenda abantu. Siku ya leo haudanganyi wanadamu. Uno munsi ntabwo uhenda Imana. Siku ya leo haudanganyi Mungu. Uno munsi uri kurihenda wewe nyine. Leo unajidanganya peke yako. Ntabwo uhenda Mose wa kabiri, Haumdanganyi Musa wa pili, ariko uri kurihenda. ila unajidanganya. Ndakeneye abantu bakeneye kwihana. Anahitaji wenye wanatamani kutengeneza. Nturabe icuri. Usitizame wewe ni nani. Nkeneye ko winjira mu mwaka wa 2024 Anatamani uingie ndani ya mwaka wa 2024 uri udasanzwe. uko mtu mwenye sio wa kawaida. Ntushobora kuba udasanzwe Hawezi kuwa mtu mwenye sio wa kawaida utarahinduka. bila hujabadilika. Umeze gute? Uko aje? Umuntu yumva aremerewe n'ibyaha, Mtu anasikia kabisa dhambi zimemlemea, niwe nkeneye wenyine. ndio anahitaji peke yake.
wewe utwaha duto tubanze wicaye. Wewe wa dhambi ndogo ndogo ikae kwanza. Umuntu avuga ati jewe ndi umunyabyaha. Mtu anasema mimi ni mtenda dhambi. Yesu yoza ndumva ndoduka. Yesu akija nasikia siwezi nikapanda. No munsi ibyo byaho bisige muri 2023. Siku ya leo hiyo dhambi iache ndani ya mwaka wa 2023. Zufukame tugusengera Imana. Uje upige makoti tukuombee Mungu. Murindiriye umuziki. Acha kwanza mnachunga wapige vitari. Twebwe twakijijwe barinze kudukubita n'uminyororo tukaya. Waliokoka wakianza kuwapiga na kuingia ndani ya gereza wakaingia. Ubu rero urindiriye bakuvugiriza umuziki mu guhaguruka. Hivi sasa unahitaji kupigia kwanza nzenze kusema si. Yaro kuvukana nga. Kuya haraka upige. Yaro kawihane. Kuya haraka umwanya wawe. Ni muda wako. Ntabwo tuzoza tubavugiriza umuziki. Hatutakuwa umwanya wo gutabagwa kwawe. Ni muda kutabara kwako. Turahamagara. Tunaita. Kugira mwihane. Kusudi mtubu. Kugira mutabagwe. Kusudi mkombolewe. Yinjira mu nzu y'Imana. Ingia mu nyumba ya Mungu. Murimbo neza. Muko vizuri. Ibyo wagendewe muri 2023. Yale umetembelea ndani ya mwaka 2023. Umwanya wo kubirangiza. Ni muda wa kuyamaliza. Ukeneye kuba mushasha. Unahitaji kuwa mpya. Ukeneye kuba umuntu yera. Unahitaji kuwa mtakatifu. Ewe wiruhanya tuzakuzamuka. Ewe wiruhanya tuzakuzamuka. Ewe wiruhanya tuzakuzamuka. Ewe wiruhanya tuzakuzamuka. Iyi sano no musegonda. Sana isegonda. Tugiye kurangiza mukanya. Tunaenda kumaliza kwa muda mchache. Ariko sishaka ko ndangiza hakiri icyaha muri nayo. Ila hataki kama tamalizia pangari dhambi ndani ya Nayoti. Ntabwo muri Nayoti. Ndani ya Nayoti. Nzokwama ntwara abantu nk'impene. Hata baki akiongoza watu kama mbuzi. Nkeneye gutwara abantu bafise ubwenge. Anahitaji kubeba watu wenye akili. Umuntu afise ubwenge. Mtu mwenye kuwa na akili. Iyo yacumuye aramenya ko yacumuye. Akifanya dhambi anajua kama anafanya dhambi. Kwihana kihana. Kutubu anatubu. Na mahirwe uronse uno munsi. Ni neema umepata kwa siku ya leo. Kugira uno munsi Yesu akugirire neza. Kusudi siku ya leo Yesu akutendee. Kugira winjire muri 2024. Kusudi uingie ndani ya mwaka 2024. Umeze neza. Uko vizuri. Hari inzara washonje kubera ibyaha wakoze. Kuna njaa umepatwa nayo kwa sababu ya dhambi umetenda. Hari indege wari kurira zahagaze kubera ibyaha. Kuna vyonge panda ila imesimamishwa kwa sababu ya dhambi zako. Ariko no munsi. Ila kwa siku ya leo. Yesu ariko aradodora. Yesu anabisha. Kugira kugirire neza. Kusudi akutendee mema. Kugira gutabare. Kusudi akukomboe. Uno munsi. Siku ya leo. Utegerezwa kwinjira mu mwaka wa 2024. Unapaswa kuingia ndani ya mwaka 2024. Uri uwera. Uko mtakatifu. Uri umukozi w'Imana. Uko mtumishi wa Mungu. Imana ibona ikikundira. Mungu akikuona kabisa na kujisikia. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Abapasitori bavyaguruka. Mapasta wasimame. Wakikuza abantu. Wazunguke wa watu. Kugira dusenge Imana. Kusudi tuombe Mungu. Ibyabikurikije 2024. Yale yanayofuata ndani ya mwaka 2023. Ibyo tugiye kubisambu. Hiyo tunaenda kubomoa. Amahoro agiye kuboneka. Amani inaenda kuonekana. Amahoro agiye kuboneka. Amani inaenda kuonekana. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba Mungu. Abapasitori muratarika ibiganza. Mapasta mtapandisha mikono. Ariko mwirinde gukora ku muntu. Ila mjihadhari msigusi kwa mtu.
murereka Imana ibyabo Mtaonesha Mungu mambo yao kugira Imana ibagirire neza, kusudi Mungu awatendee mema, Imana ibatabare, Mungu awakomboe, Imana ibagirire neza, Mungu awatendee mema, Imana ibaha amazina mashasha, Mungu awabadilishie majina, Imana ibaha akazi, Mungu awape kazi, Imana ibahe sitoke mu nzu zabo, Mungu awape chakula ndani ya manyumba, ko bihanyu uno munsi kwa sababu wametengeneza kwa siku ya leo. inzara yahora mu ngo zabo, Njaa ilikuwa mu nyumba zao, ubukene bwahora mu ngo zabo, umaskini ulikuwa ndani ya nyumba zao, ibyo barabisezeye, hiyo yote wanaiacha. ukurwaragurika byahora mu ngo zabo, Magonjwa yalikuwa inabaki ndani ya nyumba zao, ukwiganyira byahora mu ngo zabo, kusilia ilikuwa mu manyumba ibyo yao, barabisezeye. hiyo wanaiacha. databuja mwamushobora byose, ngaba baraje barihanye uno munsi, baje databuja kugira bagire ikirenge mu cawe, hari uko bahora bagenda uno munsi barihanye, hari uko bahora bagenda uno munsi barashikije ikirenge mu cawe. Yes, reka ugire neza ubwoko bwawe, reka utabare databuja, witabara nurinda gutabaza, ikiganza cawe databuja kigere kuri umwe uwo ari we wese. Amazina yari yanditswe mu gitabo cy'imanza yo ndayafutishije, ariko amazina yawe yandike mu gitabo cy'ubugingo, cyagihe uzoza gutora ishengero bose uzusanga bameze neza, izina ryawe. Amen. Makofi mengi kwa Mungu.